Praise the Lord. Fatalo patu i tato ahia i amese fo ina yo tato matua ia o tato uso matua pafine e so se tasi la ko fai una fa no longo mai i le ni tai au vi ele atua ma na ele sulu mai le la ia ma le aso wa fai ele li tato te oli oli ma fia ia amen ole oli i le li o lo tato ma rosi lea. Praise the Lord. O tato toi poto mai fo i le ngata ia te i tato ia alu to tele o le ainga o le whaatua le tino ke riso lo whapea ona mafuta le aso whapene so whaafuta ia ile atua o tato toi au via mai le nitai au a le a o te ina i tato i le tatalo ia ona tato o whaatasi le ma o le upo le atua tato tatalo after tele no mātou tamai le nitai au li ia oe o no mea malawa ua e saunia mo i mātou o mea ia e sili mamanu ia aile o langa o le tangata o le ea mātou te manawaina o le ola o le fatu o lo tātai te tonu ia te i mātou tama e sili ai ona mātou whawhitai o no lo mātou mafuta maloa nganga paia o lo ia te i mātou i le aso no le aso o lo whapea o na oao ia te i mātou whamanatu ia te i mātou whamatala loto ia te i mātou haua fionga pa ia le neitai au ta mā sauni lau whanau mātou te whamolongo lau auna whapea o na whamatala ina mātou te whamoe lava i lau fio ina ia aia ina peo mātou loto e tusa malofina ngalo mai lau fionga pa ia amataina le neitaini i lau fio whaihina i lowi ina a sili ai pēlo mātou atu ona mātou turi matai le aso e toe fio whaalua mai ai lo mātou a lima lo mātou whaolo Yesu Keriso ne ala atu ai lo mātou tatalo i le neitai au and we all say amen and amen tatou sue me tatou tusi le neitai au o lo whaua wina pēa le whaita wina o le tatou tusi i le neitai au i le tusi Ioane le Apostolo. So we are continuing to read the Gospel of John. O le autu atoa lava o le neitusi. O le whaipu e tolu sfumatasi i le mataupu e lua se fulu. O ie au mai e Ioane le ano tonu lava o lana tusi. O le aunga atoa o mana tunga a Ioane. Ina ia mua ia talitonu le tangata whaitau. O oe maau o le tangata whaitau. Lua fetau sanga tamona tusia le tusia Ioane le Apostolo le aunga lava le tasi ina ia talitonu le tangata e whaita wina le tusi lea Ioane o Yesu o le alo o le atua soifua mua lua ma ia maua le ola i lona suafa e i lato uma o e talitonu so a tatou maita wina ma o tawina ia upuna e whaimo fia ia te i tātou ana whai tawina le tusi lea ale Ioane. So we know that all things were written in the Gospel of John so that we may believe that Jesus Christ is the Son of the living God and that in believing in his name we may have life. Praise the Lord. So a tātou mana tunatu le tusi ale Apostolo o Ioane tato maita wina ma le upu autu lea po le aunga wana manatu. Praise the Lord. Mai le mta upe sifuru ma le tolu o le Ioane. O tato i loa o le toe pō lea a le ali i whaola. O le toe pō fo i lea o lo tato mata ma whaita wina. O le pō muli a Yesu malana au so. Sa whapeo na iai la tau a mata mai lunga le awhiawhia o pito lunga. Ma tātou wha solo mai ia le whai umal whai ma tātou se fulu ma le wha ina o ese mai le awhiawhia o pito lunga ai a ngai loa i le maunga o libe, le whanua o kete semane, le moli mau lea aluka. A wanga i atu la Yesu i le pō lea, sa whapea o na aunga le ia upua Yesu i lona wha ma losi, ma lona fesoasoani i lona au soo, a o le i o i lona maliu. O i tātou te loa ai manatua le whai upu mua lava le mata upe se fulu ma le tonu. Wha mai ua ia lofa i ona lava tangata ua o i le unga. So o ana upu, o ana folafolanga, o ana tima ina atoa i leapo. E whaelo ailo na lofa i tangata nei e toa sfulu ma le toa tasi. Leo ave sea yuta.
Tau no tātou i mata upo sepulu ma le lima, whai upo sepulu ma le valua ngai le mata upo se fulu ma le ono. O I na sui ai le tala noa Iesu, I lona o so, mai le apopo inga, ma le upu alofa, ma le fesoasoani, o ia alofa le tasi I le tasi, ma ua a ngai le tala noa Iesu I le o langa tau wha aso o ina o tangata ni e toa se fulu ma le tasi, I ana lapata inga. Lapata inga mua na tātou mau e mtapa sepulu ma le lima wha mai e ino mai le lalolangi. Ona o Iesu. Wha mai e whaasawa ina I lātou e le lalolangi, ona o lona suafa. Tātou tau mungu mai le vai aso na te anei na mtapa sepulu ma le ono wha mai Iesu e whai I lātou ma moli mau. Ai wha mai e iu ina whasiotia I lātou. So o iolo au mai e se ata I le lapata inga a Iesu lea ua tala noa tuai I le toa sefunu ma le toa tasi lea I le toe po. So we now understand that in chapter 15, Jesus is giving his disciples warnings. So we now know that the world will hate the disciples because of Jesus. The world will persecute the disciples because of Jesus. And then we get to chapter 16 last week, the world will eventually kill the disciples for the name of Jesus. So talitono foi la e o mai le tai au le nei. I le whai upo e ono tātou te mawai, ua tumu loto o le au soo, I le whaanoa noa, I le tele o fesili, a tonu I le tele o le loto ti ngā. Wha mai Iesu, aua le atu vale o tau loto. O le whaalongo atu le au soo, fōlinga mai o le tangata lea na tuu o iailo lātou wha moe moenga, ato atoa o ia o le alo o le atua soifua. Fōlinga mai o le a ave e seina. So le wha mai whai poe ono mta paspuluma le ono, a ua tūtumua o tau loto I le wha noa ina ua o whai atu nei mea yate o tau. Ai whai un tatum ta okun vai sona te anei, I whai poe fitu, wha mai Iesu, e au ngā iate o tau pe a alu ese, a wā a whai o te le alu ese, e le maliu mai le Agaga Paia. So o le tai au nei, o le whaua wina le tatum ta opu, e wha autu wina wha apea, o le Agaga Paia le fesoasoani. So last week we ended on verse 7, and in verse 7, Jesus says these words, it is to your advantage that I go away. So the disciples are there, they are sorrowful, they are sad, they are hearing all the words that Christ is saying about him one day leaving them. But Jesus says at the end of our chapter 16 last week in verse 7, it is to your advantage that I go away. Because if I don't go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So today's sermon is focused on the person of the Holy Spirit, our helper. Praise the Lord. Amen. So o le tatu mata upu na I le tai au le nei, maua tatu tusi whai tau, I le whai upu he balu, a ngai I le whai upu se fulu ma le lima. O le vai aso na te anei na tatu tilo ai, I le maliu mai o le Agaga Paia. Mo tatu wa o ina o le Agaga Paia o le malusi anga le ola. Praise the Lord. Mo tatu I lo foi o le Agaga Paia e nofo mau I totonu. E le iloa e le lalolangi aisea. A wā e nofo mau le Agaga Paia I totonu o le tangata talitonu. Lua a tonu o le Agaga Paia e iai lana ministry po o lana ngaluenga ina ia hao o ina le tangata talitonu. Malona wha, na tatu iloa ina e whaamamana ina le soo ina ia tā lai pe moli mau po le olanga wha evangalia a le so. So last week we saw the works of the Holy Spirit in a believer. And number one, we learned that the Holy Spirit is the source of life. Jesus says that from within, rivers of life will flow. Praise the Lord. In chapter 7, he speaks about that. Number two, that the Holy Spirit is an indwelling. The world will not understand the Holy Spirit because it indwells a believer. 3, we also understand that the Holy Spirit has a teaching ministry. Nā te a'o ina le tangata whaatuatua.
Mananona wha, number 4, we learned that the Holy Spirit enables the disciple to evangelize, to share the gospel, to tell the message and the good news of Jesus Christ. So le tai aula le nei e whaawa wina le tatou mata mata ma le tatou tilo tilo I le ngalu wenga a le fesoasoani lea. Lea wha mai Yesu o le a o walu. Wha mai e ao ngā ia te o tou pe a o walu ese. Aisea a wa a whai o te lea nu ese e le maliu mai le nganga paia. So o le tai aula le nei o te fia tala noa ia te o tou I le nganga paia. Numera 2 o le nganga paia na te whaailoa. Ko le numera tolu o le wha au penga ina o I tātou ina ia tau le upu moni. So there are 3 parts of our sermon this morning about this helper. Number 1, we're going to have another look at the Holy Spirit. Number 2, we're going to look at the Holy Spirit who convicts and understand what that means. Number 3, we're also going to look at the fact that the Holy Spirit equips the disciples, equips us as a disciple, as a follower of Christ, to tell and to preach the truth. Amen? Amen. Yeah. So la tatou tusi whamul mole. La tatou whaitawina le whaipue valu. Anga I whaipue se fulu ma le 5. Mana e pia tatou whaitau atoa mai whaipuia whamul mole. And then Aggie, if I can get you to read verse 8 to start us off. Good morning. Malolo se kua. Yeah. Mawala tatou tusi whamul mole tatou whaitau mai whaatasi whaipuna e valu. Nga I le whaipue sfuma 5. Maua ia. Amani mai fui o ia. Na te whaailoa atu I le lalolangi le angasala. Ma le amiotonu. Ma le whaamusinonga. O le angasala. Awa ua le whaatuatua I atea. O le amiotonu. Awa o te aluatu I lo utama. Tau te le toe wa ai mai fo'i I atea. O le whaamusinonga. Awa ua whaamusinoina le ali'i o le lalolangi nei. Ua toe I atea o mea e tele e whai atu ai I ate o tau. Ai tau te le mawhaia o na tahia nei o na po. Ai a mariu mai o ia. O le hanga lea e tupu mai ai le upu moni. E taitai e ia iate o tō I upu moni uma. A wā e le tautana fua ia na o ia. A o mea uma e whaarono iai o ia. E tautala I la. Ma whaailoa mai iate o tō mea e o mai. O ia lava e vivi I mai a tea. A wā e maua e ia mai a tea. Ma whaailoa atu ai iate o tō. Mea malava o I le tamā, o I atea o fo'i ia. O le mea lea na o whai atu ai, e maua e ia mai atea, ma whaailoa atu ai iate o tō. In English, please. In English. Verse 8, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So, o le tatou mta upu le tai aole nei, o le ata o le anganga paia, tatou te fia tala noa ina, o le anganga paia, whamai whaipue valu, a maliu mai fo'i o ia. O ai o ia, a maliu mai fo'i o ia lea o lo tala noa ai Yesu Keriso I le tai aole nei, in verse 8 it says, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Who is he? Jesus this morning is talking about the Holy Spirit. For mailim ta pe fitu fai pe tolus fun maleiva, o le nganga pa ia lea, e maua e ila tou ua faa tua iate ia, upu ia Ioane le apostolo. Upua mareko mata upu mua fai pue valu. Fa mai e winga ia Yesu Keriso o upu ia Ioane le baptiso. O ia na te papatiso ina o tau ile anganga pa ia. Ile tusi anga luenga mta upu mua fai pue fa. Fa mai upua Yesu ia le tu ua Jerusalema
a ia whaatali le mea na fola ina ele tama ua outou whaalongo ai ia te au e whaatatau ile anganga pa ia. Whamai Paulo le mua koronito mta koe lua whai koe se fulu ma le tolu o ia mea fo'i mātou te tautala atu wai i upu e o ina mai ele anganga pa ia upu ia Paulo ile ekalesia. So o le tai aule ni o te fia tala noa ile anganga pa ia lea. Whamai le anganga lea whamai ile mata upua tātou ile tai aule nei. Whamai āmaliu mai fo'i o ia nate whaai loa atu. Whamai le whai upua se fulu ma le fitu o le mata upua se fulu ma le wha. O le anganga lea e tupu mai iai le upu moni. Praise the Lord. Le whamai Ioane baptiso o Yesu na te papatiso ina ia te o tau ile anganga pa ia. Whamai Ioane le apostolo e maua e le tangata whaatuatua le anganga pa ia. Whamai le upua Paulo o le anganga pa ia lea na te aoa o ina mai ia tei mātou. A whamai mtapo se fulu ma le wha upua Yesu whamai o le anganga lea e tupu mai iai le upu moni. A o tala no atu Yesu I lona au soo I lea po a o saunia e Yesu loto whaanoa noa ma fesoasoani. A o lapatai Yesu I le toa se fulu ma le toa tasi. A o tama whai Yesu ina ia whaelo atu ia te ilato e iei lea so e whaasawai nai o tō. E iei lea so e whaamatau nai o tō ele lalo lani. Au so e iei lea so e whasio tia ai o tō ona o au. Ai āmaliu mai o ia. Ai āmaliu mai lea nganga pa ia. Whamai Yesu o lea nganga pa ia lea e tupu mai iai le upu moni. Le toa se fulu ma le toa tasi lea o le a o tauina I lato o le a whaatumuina I lato I lea nganga pa ia ina ia whaapea o na tauatu le upu moni. Whamai o lea nganga pa ia lea e tupu mai iai le upu moni. Whai mai whai pa se fulu ma le tolu tato mta upu le tai au le nei. Whamai o le nganga pa ia lea e tai yate o tau I upu moni uma. O le ata lea o te fia fesoasoani atu wai na tato mafutanga le nei tai au. O le nganga pa ia lea e a o tau wina le soo, e a o tau wina le tangata whaatu atua ina ia tau atu le upu moni. Praise the Lord. Amen. Aisea, a wā ina ia whaapea o na saunia le tangata, ina ia tau winatu le tala le lei, po le upu moni. Whamai le lua pe terum tau koe lua, mua, whai koe lua se funuma le tasi. A wā ele o le loto o tangata na tuu mai iai, le valo anga ana mua, a o tangata pa ia o le atua, na tala ina mai ina ua o Sofia e le anganga pa ia. So whai tau, a wā ele o le loto o tangata na tuu mai iai valo anga ana mua. E le o le loto o le tangata e mafu ai o na tautala I le upumoni a. Ai o le a, whamai, a o tangata pa ia o le atua na tala ina mai ina ua o Sofia e le anganga pa ia. Praise the Lord. O le tai aole nei, o loo tātou whaamatala ina, maawa o ina, le tangata lea, o le persona no na tolua le atua, o le anganga pa ia. O le olanga o le soo, o le olanga e ta watu le mea moni. O le olanga o le soo, o le tangata e whaelo atu, matautala atu, maawa o atu le mea moni. Le whamai a Yesu, o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni. Praise the Lord. It's the spirit of truth. This morning, as Jesus is comforting his disciples, as Jesus warns his disciples, he then says to his disciples, it is to your advantage that I go away. Why? So that the helper will come, that I may send the helper. But the role of the helper, we see in chapter 14, verse 17, it says these words, the Spirit of truth. It says in chapter 16, verse 13, it says, however, the Spirit of truth. O le anganga o le upu moni.
O le lapata inga Yesu I ona so, as Jesus warns his disciples, he's saying there will come a helper who is the presence of the Holy Spirit. And the Spirit will reveal truth. Praise the Lord. Amen. And who is the truth? Jesus says, I am the way, the truth, and the life. The Holy Spirit will reveal the truth of Christ. Praise the Lord. Amen. And where is the truth of Christ? It's in his word. Praise the Lord. Hallelujah. Ile fai upuna e valu olo iai whaua winga tato fai tau. Fa mai liu mai foi o ia, lea lau tato mana malama o lea nganga paia. O ia lea na te au mai le upumoni. Fa mai le laini ona lua fai pue valu, na te whaero atu I le lalolangi, lea ngasala, ma lea miotonu, ma le wha masinonga. O le upu lea whaailoa. So le upu lea whaailoa, o lo iai le wha peretania, le whai upu whaafea, I le whai upu e valu, and when he has come, he will convict. O le upu lea I lona wha Samoa ina, o se upu e wha ngai nei titono se wha masinonga. A tatou woi se wha le wha masino, e masani ona tatou wha alonga I le upu lea I tutono le wha le wha masino. O se moli anga o le tangata I se wha masinonga, o le whaailoa lea o mea uma e wha maoni ai, e tatau I le tangata ua mōlia le wha salanga. So o le winga o le upu lea whaailoa, po le ngaluwenga lea o lo au mai e Yesu, e whaia e lea nganga pa ia, I le au soo lea toa se furu ma le toa tasi, fa mai o lea nganga pa ia, a maliu mai foi o ia, nate whaailoa atu. Po lea nganga pa ia lea nate mōlia le loto o le tangata, ina ia I loa e le loto o le tangata, le sesea o nala, ma le manao mia e le tangata o se wha ola. So le tenei o le talaina o le upu lea whaailoa. Praise the Lord. Na lefa mai fai pue valu, ama liu mai foi o ia, nate whaailoa atu I le lalolani. In verse 8 it says, and when he has come, he will convict. The definition of the word convict is to convince of error or sinfulness. The work of the Holy Spirit is to stir one's heart toward the truth and away from sinfulness. The meaning of the word to convict. And verse 8 says, and he, when he comes, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. So le nei alo tatu a mata ona tilo I le ngaluwenga a le nganga pa ia, o lo o whaia I totonu o loto o tangata talitonu. Le ngaluwenga le nganga pa ia, o lo tama whai le ali I whaola, e wha matala atu, I le au so o lea lo o lato whaafisanga. Le po lea o lo whaapea ona whaanoa noa matumu le au so I le tinga, ona o le a ave e sea lo lato whaola. Le po lava lea o lo whaalongo e le au so, e whaasawaina o tau. E ino mai le lalolani yate o tau ona o au. Le po lea wha mai Yesu, e iu ina whasiotia o tau, ma whaapea tangata o le taulanga I le atua. O le matautia le na o le olanga lea o le aha ngai atu iai le so. E wha mai Yesu, a maliu mai o ia. A maliu mai le nganga pa ia, o ia lea nate whaailoa. Le winga le upuna whaailoa, ina ia avea le haotawina o le soo. Tautalangia le upumoni, laungaina le upumoni, a le nganga pa ia, e ngalua ina le upumoni I le loto o le tangata whaanongo. Ale utato I lor to sfulmani to atasi lea na avea I la to ma whaavae ma pou moutu o le uluai e kalesia. Lea na lato na o Sofia I la to I le nganga pa ia ma avea I la to ma e na wha mau mauina upu a lea li I whaaula.
Whamai upo Paulo I le tito, ta upu mua whai koe se furu ma le tonu. O loo whaangaina fo'i le isi upu whaasa moa. I le tusi lea Paulo ia tito, e whaamatala ina ai le winga o le tangata le nei o Paulo. Malana whaamalosi ia tito, I le taita ina o le ka le sia. Whamailana upu ia tito, o le moli mau moni lava lea, o le mea lea, ia maama ai o na ea o wai atu wai ia te I lātou. Ina ia lātou whaamaoni I le whaatuatua. O le upu le whaasa moa leo te fia au mai, whamai Paulo ia tito, tito, au e taita ina le ka le sia, ia whaapea o na maama ai o na ea o wai atu. Ia maama ai o na ea o wai atu. Whamai le upu whaaperetania, in verse 1 verse 13, Paul says to Titus, as Titus leads the church, he says to him, this testimony is true, therefore rebuke them sharply. Lona winga, le tai aole nei, a whapea mai e sui lana au so'o, a fio mai o ia, a fio mai le anganga pa ia, o ia na te whaai loa. Pio le launga ina le upu ma le tau ina atu o le upu e whaapea o na ngaluea ina ai le loto o le tangata. A le winga, lesi winga o le upu le wha mai ei, Paulo ia tito, ia maama ai o na o ai. O le olanga o le so'o, a tautalangia le upu moni, a whaatumuina le so'o e le anganga pa ia, ma tautala I le upu moni. Whamai ia maama ai o na e o ai. Lona winga, o le olanga o le so'o, a tu o ia I le upu moni ma le wha maoni, e le malusi anga, o le malusi anga o le upu moni. Lea wa tatu I loa o ai le upu moni, o Yesu le upu moni. Ai fōlinga mai o loo wha ngai oi le mana o le anganga pa ia. Praise the Lord. Whamai o loo wha o ngā ina o le upu wha loa, convict, I le tato mata upu, I le tai au le nei. So, o le atato mata I le winga o le upu lea wha loa. O lo iai whaataita inga I le tusia Ioane lava ia, manatua Ioane le baptiso. O Ioane le baptiso na ia whaapea o na wha loa le upu moni. Whamai le wha maunga luka e winga I le tangata leo Ioane le baptiso. Whamai o ia lava, whamai upo Ioane le baptiso e winga ia Yesu. Whamai o au nei, le baptiso atu ia te o tau I le vai, a o le maliu mai, o ia lava na te baptiso ia te o tau I le anganga pa ia ma le afi. Whamai o lona a ao lana asu, e wha mamai e ia lana wha putu ngā saito. Whai upu nā e skulu ma le iwa, whamai waoa ina e Ioane le baptiso he rota. Whamai waoa ina a uaoa ina le tupo he rota e ia, ona o herotia le ava o lona uso o Filipo. Ma ai le aoa ia, le so'o lea na whaapea po le profeta lea o Ioane le baptiso. Whamai ua whaatumuina fo'i o ia e le anganga pa ia, talu nei le manamba o lona tina o Elisabeta. Le malosi leo le anganga pa ia na whaonga ina le tangata leo Ioane le baptiso. Whamaina ia aoa ina le tupo he rota ona o herotia le avalo no uso. O lo tala no ia e winga I le anga sala o lo whaia e he rota. Whamai wana whaopopo ina le nei I mea uma. Whamai ona alea ona tu ina leo o Ioane le baptiso I le whaia pui pui. A tau tala tangata I le upu moni. E le iu ina whaia ina, ai fōlinga mai, e iu ina whaomatia, whasawa ina. Pio le whi au nā le tama whai Yesu e tau atu I ona so'o a. A maliu mai o ia na te whaailoa. So John speaks about John the Baptist in the beginning of the book of John. And we find that in the Gospel of Luke, John also talks about John the Baptist being equipped by the power of the Holy Spirit to speak truth. And he speaks it specifically to King Herod when he addresses Herod's sin. And he says in verse 18, and with many other exhortation, he preached to the people. John the Baptist preached truth to the people. And he says, but Herod the Tetrarch
being rebuked by him concerning Herodias, his brother Philip's wife, that's the sin, and he says, and for all the evils which Herod had done, Herod then added to this, above all, that he would shut John up in prison. When you stand for truth, you'll be persecuted. Another example is another great prophet, the highest prophet. O le sifate ta inga o le tangata tū mo le upu moni, o le alo o le atua soifua, Yesu Keriso. Fatu wina Yesu e le Agaga Paia. A o iai o ia i lana nganuenga fata alai i le lalolangi. Fa maina tū foi o ia i le upu moni. Tifia faita wina ni si o upu Yesu i le mātaio. Wana upu e fai atu i le autu si upu ma le au Fariseo. Fa mai oita alofa i atu o tau tu si upu ma Fariseo. Tangata pipelo. Ua outou wha mama i le tua o le ipu, ma le tānoa. A o tutonu, ua tuutumu i mea ua whaoa ma le ami o le anga. O oe ua nā le Fariseo, tau aso, ia e mua i wha mama i tutonu o le ipu ma le tānoa, ina ia mama atoa ma le tua. O le tangata le neo Yesu, o langa atoa, sa whapea o na tū o ia i le upu monu. Alale unga Yesu, le unga Yesu na fasiotia. Na fasiotia e tangata Fariseo. Na fasiotia e ona lava tangata ona ole upu moni. Pe o le ata na olo au meia e Yesu i le neitai au. Au sauni atu o ia ina tu ese ina i la tau maona soo. O lo saunia e ia loto lana au soo a. O le lapata inga. O le lapata inga. Ina ia whapea ona saunia i la tau. Ai whamai, ai amaliu mai o ia. Amaliu mai le Agaga Paia. O le Agaga Paia nate whaai loa. Le Agaga Paia nate maamaai o na o ai le loto o le tangata. O tou le au so, ia maamaai o na o ai atu le upu moni. Peo le whaamalosi le nao le li whaola i le neitai au. Ona o le Agaga Paia ea e tupu mai iai le upu moni. Second example of a great prophet that John talks about is Jesus Christ himself. And we read some examples of Christ's words where he stands for truth when he speaks and rebukes the Pharisees. He says in verse 25 and 26 of chapter 23 of Matthew, he says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites." He calls them out. He says, "For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also." He was unafraid to stand for truth because he was also filled by the Holy Spirit. We know that. But what was the ending of Jesus? They murder him, they kill him, and they hang him on a cross. So that's the same way that Christ is trying to prepare his disciples. He's saying, if I go away, I will send the helper. And it's the helper who will convict. Why? Because the helper is the Spirit of truth. Who is the truth? Christ himself is the truth. Praise the Lord. Amen. Amen. So le manatu mo moele ni taia, o le Agaga Paia, le whamai Yesu amaliu mai o ia nate whaeinoa atu i le lalolani, le amasala, le amiotonu, ma le whaamasinonga. Le lau tatu tanu mai whaipue iwa ngai whaipue sumatasi, si tatu whaitau mai whaipue nai tonu whaamulimole. Ia, o le amasala, a wā ua le whaatuatua i atia. O le amiotonu, a wā o te alu atu i lo tama, tau te le toe wā ai mai fo'i i atia. O le whaamasinonga, a wā o whaamasinoina le ali o le lalone. 9 to 11. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment
because the ruler of this world is judged. O le anganga pa ia lea nate whaailoa. Lea la o tātou malamalama le upu lea whaailoa. O le upu e whaongaina i titono o le whale whamsino na ia manino a whai a watu uma moli anga o le tangata ua molia ma wha maonia e ma whai e moli anga na ona whaapea ona whaasalaina le tangata ua molia. Pio le winga lau tele ne na o le upu lea wha i loa. Le lai whaonga mai fo i e Paulo le upu ia maa maai ona a oai. O apua inga Paulo le whaapea ona a o tawina malu i tawina i tai o le e ka le sia. Ai le lai whaonga ina e tātou i le tai au le nei, i le nganu wenga ma le ngai o inga le au lo whaia e le anganga pa ia. Upo Yesu i lona au so, whamai a maliu mai o ia, na te whaailoa atu i le larolangi. Tolu mea mua, na te whaailoa le angasala. Lona lua o le amio tonu, ma le lona tolu o le whaamasinonga. O upo ia a Yesu, o lo whaapea o na tala noa ina ia saunia le soo, mo le o langa o le a sauni le soo, e o lai. Mana tua le tala noa o ia le toa se fulu ma le toa tasi. Lilo i manatu le au soo, mea o le atutupu i le tae au. Ai lea la ua tatu i loa nei, o tangata i e toa se fulu ma le toa tasi, na amataina ma whaavaina ai le e ka le sia. O tangata nei, sa whaapea o na ino mai ai le lalolani. Le au soo lea sa whaapea o na whaasawaina. Le au soo lea na tato tilo le vai aso na tuana i nei, i le oti whaamāturo o le toa tele o soo nei a Yesu Keriso. Aisea, ona o le suafa o Yesu. The words of Christ here is saying that the Holy Spirit will convict the world. The Holy Spirit will convict the world in regards to sin, in regards to righteousness, and in regards to judgment. He will convict the world and he will convict them to those three things. The reason why Christ is encouraging the 11 is to encourage them that as they preach the truth, as they talk about the truth, as they stand in truth, that they work with the power of the Holy Spirit. Whaipueiva, whamai a ole ana sala, a wā ua le whaatua tua mai ia te au. Whamai nate whaelo atu i le lalolani, le ana sala. Whamai le whaipuna e iwa, o le ana sala, a wā ua le whaatua tua mai ia te au. Whamai le mta koe valu whaipue lua sipun mali wha o le Ioane lava lea, whamai upuna iai a Yesu i le au iutaia. O lea ua o whai atuai ate o tau, e oti o tau, ia o tau wangasala, a wā ua o tau le talitonu, o au le nei oia, o na oti lea o tau, ia o tau angasala. O le ale mafuanga le angasala iutaia, whamai a wā ua o tau le talitonu. E tele angasala ai o le angasala pitosili o na matu ia o le tangata le talitonu. Praise the Lord. Whamele maa recognize sfulma le ono whaipue sfulma le ono. Upua Yesu. Au le mani watu o ia i le tama. Whamai o le whaatua ma papa ti soina e whaaola ina ia. Whamai whai unga whai upu. Au le whaatua e wha sala ina ia. A whetara i atu Yesu i le taeole nei, o le nganga pa ia na te whaailoa i le lalolangi le anga sala. O le ale anga sala le alo tala noma iai le ali i whaola i le taeole nei i ona au soo, o le talitonu. Pa mai whai pue iwa, o le anga sala a wā ua le whaatua mai ia te aku. Le anga sala le alo tama whai Yesu e whaamatala ina atu a whio mai le anganga pa ia, o le anganga pa ia na te whaeloa mai i le lalolangi le anga sala. O le anga sala a wā ua le whaatua mai ia te au. Ua le talitonu mai ia te au. The greatest sin of all sin is unbelief. Jesus says there in verse 9 that
The Holy Spirit will convict sin. And the greatest sin, the ultimate sin, he says in verse 9, is unbelief, because it says, because they do not believe in me. Brothers and sisters, in your life as a disciple, the encouragement is for you to stand for truth. But the Holy Spirit will convict the world, because once they hear the truth, it's their heart that needs to believe. The greatest sin is because of unbelief. So ole ana sala le fai mai Yesu, ole ana sala ua le fa'atua tua mai ia te au. Ole ami o tonu, fai pasifulu. O mai fai pasifulu, ole ami o tonu, a wā o te aluatu I lo te mā, tau te le toe, va ai mai fo'i ia te au. Whameninga luenga nām tā koe lua whai koe tolu suma tolu upa pēteru o le nei fo'i ona ua si I tia o ia I lunga I le a ao tamatau o le atua ma ua maua e ia mai le tama o le nganga pa ia na fola ina walilingi ifo ai e ia le nei mea ua outou I loa ma whaalongo ai nei upu ia pēteru ina walilingi ifo le nganga pa ia ma fesili tangata o le a lea mea e leo tangata iu taia uma ea nei I le aso Pentekoso. E whamai pēteru I isi upo lana launga, whamai o le nei foi, ona ua si I tia o ia I lunga e le a ao taumatau o le atua. Whamaunia upo pēteru, ua toia fio Yesu I lona tamā. Whamai Yesu I le netaia o le ame o tonu, a wā o te aluatu I lou tamā. Nā le tangata ame o tonu e toia fio atu I le tamā. Na o Yesu Keriso le tangata a mio tonu. E le ai ma se tangata a mio tonu lalo le la. Amen? Na lefa me tusia Roma, tusia Paulo ia Roma, a wā ua ngasala tangata umalama. Wa na o Yesu Keriso la tātou a mio tonu. Whamele tusia Isai, o le a mio tonu le tangata, whamei o a mātou a mio tonu uma, e tusa ia male ia o le mahu. Le a mio tonu nā tangata. Our righteousness is filthy rags. That's the word that Isaiah uses. We have no righteousness at all. But the righteousness that has been imputed to us, the righteousness that has been freely given to us, is the righteousness of Christ himself. Praise the Lord. O le a mio tonu lea ua ta ua mio tonu ina fuai I tātou. O le a mio tonu a Yesu Keriso. Whamai Paulo le lua koronitum tā koe 5, whai koe lua sfuma le tasi. Whamai awa o ia na le I loa le angasala, na whaia le e ia ma angasala, o le sui o I tātou, ina ia avea I tātou, ma a mio tonu a le atua ia te ia. Maua mai, le aisa tātou a mio tonu. Ai whamai wa vea o ia maana sala, o le sui o I tātou, e ta tau o na hoti I tātou. O le anga sala o I tātou, e ta tau o na sala I tātou. A whai tātou te tutu I le whale whamasino, e matu I ala tātou anga sala. E ta tau o na whaasalaina o e mau, whamai Isaia, o la mātou a mio tonu, e pei o le ia o le maa. Le aisa tātou a mio tonu. Ai whamai Paulo, a wā o ia na le iloa le angasala, na whai lea ma angasala. Whamai o le sui o I tātou, ina ia a vea I tātou ma mio tonu, na le atua, ia te ia. Le lai whamai ei o ia le tai au le nei, o le a mio tonu. Whai loa, e le angano pa ia I le lalolangi, le a mio tonu. Le alo na wina, ia whai loa e le lalolangi, e le aisa tātou a mio tonu. A le a mio tonu a Yesu Keriso. Praise the Lord. Whamai, a wā o te aluatu I lo te mā, tau te le toe, wā ai mai fo'i, ia te a. So, le la o tātou I loa, e whai loa e le angano pa ia, e le lalolangi, mua, o le ansala. O le a le ansala, ua le whātua le tangata ia Yesu Keriso. O le tangata le te tonu.
Lua, e whailoa i le lalolani le amio tonu. O ai la tātou amio tonu, Yesu Keriso. Le ai masisi amio tonu, ua na oia. Praise the Lord. Ma le nona tolu, o le whaamasinonga. Fa mai whai pwes fumatasi, o le whaamasinonga, a wā ua whaamasinoina le alii o le nei lalolani. The Holy Spirit will convict the world of sin. What is sin? Is unbelief. He will also convict the world of righteousness. We now have learned that we have no righteousness at all, but it's the righteousness of Christ. Amen? Third of all, he says that he will convict the world of judgment. O le whaamasinonga. Nā te whaailoa i le lalolani le whaamasinonga. A wā ua whaamasinoina le lealii o le nei lalolani. O ai lealii o le nei lalolani. Satani. O le alona winga. O le unga o Satani. Ua uma ona tūsia. Wa iai le whai unga o lealii o le nei lalolani. Tatou whai tau. Kolose lua, whai koe sepulu male lima. O lo iai le whai unga ua whaia i lealii o le nei lalolani. Suma lima whamai paulo i le kālesia. Ua uma ona tuu e seina e ia o ali i sili ma whai pule. Ona whaalia mai lea o i lātou ia i loa uma. Ua manu ma lo o ia ia te i lātou. I lea lava mea. I unga o le ali o le nei lalolani o lo maua le e peru e lua. Whai pesfuma wha. O le nei. Wa iai i le wha nau le tino tangataula. Ua wha apea foi ona ua iai ia te ia. Ina ia wha umatia e ia i lona maliu o le ua iai le malo e oti iai o le ti a polo. Mahaya lenga na a. O le ua iai ina ia wha umatia e ia i lona maliu o le ua iai le malo e oti iai o le ti a polo lea. Wa umona wha amasinoina le alii o le nei lalolani. Wha amasinonga muni muni o le alii o le nei lalolani tātou te mau e le tusia wha alinga. Lua sepulu whai pe sepulu. Papela na whai tauina. O le ti a polo foi o le na te wha asese ia te ilatou. Wa la foina o ia i le paafi male te io. O iai le manfe ai man perfeta pelu. E puapua ngā ina ai i latou i le ao ma le pō. E whaavavau lava. O le whaamasinonga a wā ua whaamasinoina le alii o le nei lalolani. A whai ua tūsia le unga o le alii o le nei lalolani. O whea e iu i ai le wha le matau ma le tangata le wha atua i le alii. O le alo o le atua soifua o i. O fisili na a. A whai ua uma o na tūsia le unga o le alii o le nei lalolani. O whea la le mea e iu i ai le tangata le wha atua. Le tangata wha le matau. Le tangata le tali tonu. E uma fo i ai le mea o lo i ai le unga o le alii o le nei lalolani. So the Holy Spirit will convict us, convict the world of sin because of unbelief. Will convict of righteousness because our righteousness, we have zero. Our righteousness is because of Christ. And of judgment. Of judgment because Satan has already been judged. His ending is final. It is written in the word. I'll read from Hebrews 2:14 in English. It says, "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil." Christ already destroyed the devil. It is written in the book. Revelation 20:10 gives the final judgment of the devil. But what about he who continues to choose not to believe? The unbelief. So if the devil has already been judged, his ending is already written in the book, what about they who do not believe? So le Agaga Paia, na te whaeloa le anasala, na te whaeloa le amiotonu, na te whaeloa fo'i, le whaamasinonga. Amen? O lo tātou mata i le tai aole nei i le Agaga Paia. Le wha mai Yesu, wa awina mai le Agaga Paia, manatu mua sa wha peona tātou
whaitau ina ai le whai loa lea a. Le nganu wenga lea loto ma whai Yesu ina ia saunia loto o le toa sepulu ma le toa tasi. Pea whaasawa ina I lātou, pea whaamatau ina I lātou, pea whasiotia I lātou. Ia I loa I lātou o le ngana pa ia lea o loa fio mai ina ia tū mau I lātou ile upu moni. Lea la o tātou I loa le ngana pa ia na te whaeloa mai le ana sala, na te whaeloa mai I le lalolani le ami o tonu, na te whaeloa mai foi I le lalolani le whamasinonga. Le alofa I o le ali I le au soo a. Le alofa foi le nā le ali I tangata e muli muli atu ia te ia, e o mai le aso le nei a. O lo tuli matai foi I tātou le whamasinonga, e iai le unga o le olanga nei. Leo o tātou I loa wa iai le unga sātani wa uma ona tūsia. Ai e wha peo na lui tawina o tātou loto ina ia tātou mana tunatu. Whea I u iai tātou a. O whai ea sa uia whiliwhilinga mō le li. O whea o loo o tū wai mō le li. O le whisili nai ma whai ona whisili ei le tangata whaalongo I le tae au nene. Mana manatu muli muli. O le manatua le I whaola e maua le whai upo e sefuluma le luanga I sefuluma le lima. I le whaautu ina whaapea, o le whaaupenga ina ia tau le upu moni. The last 4 verses of our reading today is Jesus is telling his disciples, you know, it is to your advantage that I go away and the Helper will come. The Helper will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. But he's also encouraging his disciples to be equipped by the power of the Holy Spirit to preach truth, to continue to stand for truth, to continue to stand for the truth of the word. Praise the Lord. Amen. So for me fai suma lua ngai suma lima tato fai tau fatasi fa Samoa watotoe ia. Watotoe ia te umea I te le fai atua ia te tonu. Ai o te le mawhai o matania nei o na pō. Ai ana I mai o ia. O le ana le lea e tupu mai ai le upu moni. E tai e ia ia te o towi upu moni uma. A wā e le tautala fua ia na o ia. A o mea uma e whaanongo I ai o ia. E tautala I lava. A whaeloa mai ia te o tau mea e o mai. O ia lava e vivi I mai ia te aku. A wā e maua e ia mai ia te aku. Ma whaeloa atu ai ia te o tau. O mea uma lava o I le tama. O ia te aku fo ia. O le mea lea na o whai atu ai. E maua e ia mai ia te aku. Ma whaeloa atu ai ia te o tau. I'll read in English. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 13. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take out of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. Ole ngwenga lea ale nganga pa ia o lo whapea o na whai e o mai I le aso nei. Wha mai le whai upuna e se fulu ma le tolu. E tai e ia yate o tau I upu moni uma. Praise the Lord. Amen. Wha mai whai pasuma tolu. E tai e ia yate o tau I upu moni uma. O le manatu lona tolu ina ia whaaupenga ina le au soo, ia tau le upu moni. O lo langona foi e Yesu I le whai se fulu ma le lua, loto ti ngā o le au soo. Wha mai le whai suma lua, ua totoa ia te au mea e tele, e whai atua ia te o tau, ai tau te le mawhaia ona te lia I nei ona pō. So le loto atoa whaola, ina ia tu watu atoa lona fina ngalo, I le au soo. Ai ona o le sila fia, mana tua mta koe lua whamai le tuse Ioane, ua sila fia e ia loto o tangata uma. E o ale toa spuma le toa tasia.
Lefa mai e oi mta pai pasuma lua. O to toi ia te au mea e teli. Ai le mawhaila ona o ta watu ia te o tau, pe le mawhai ona te lia o tau I nei ona pō. Sira fia Yesu le pō tonu a lea, wa mata ona whaanoa noa loto o le au so. Wa mata ona ti ngā loto o le au so. We read in chapter 2 that Jesus knows the heart of man. And in verse 12, we read today, he says to the disciples, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. So what does Jesus decide to do? 13, however, when he, the Spirit of truth. A lea na awina mai ai, lea nganga paia. Leo tato I loa le whai poe lua skul ma le ono o le tāpe skul ma le wha. A le fesoasoani, o le nganga paia lea, e awina mai le tamai no ingoa, o ia lava nate ha o ao yate o tau. Whamai e wha manatu foi e ia yate o tau. Mea uma na fina ngalo Yesu e tu le loto o lana au soo. Ale na fio mai le nganga paia, wha o penga ina le au soo, ina ia, wha mau mauina, upu uma I le tusi paia. Amen? Le wha au tu ele manatu lona tolu whapea, ina ia wha o penga ina ia tau le upu moni. Ele ngata o le nganga paia o ia o le alofa, o le olive, le mu, o no sai, wha maoni, fua uma o le alofa. Ai whamai ele tautala fua o ia, a o mea uma e wha arongo ai o ia. Whamai e wha ailoa mai yate o tau. O ai e wha alongo I ai le nganga paia o Yesu Keriso. Amen. Le whamai le whai upu e sipulma le tolu, a o mea uma o Yesu le tautala. Ai whamai Yesu, a o mea uma e whaalongo I ai o ia e tautala a I lava ma whaailoa mai yate o tau mea e o mai. Lena whai mai e paulo le amatanga lava le tatou mata upule ni tai au. O ia mea fo I mātou te tautala atu ai upu e a o ina mai ele ananga paia. Mea nā o te whawhetai ai I le atua ona o lana upu. Aisea, o le upu atoa a le atua, o le fina ngalo atoa o le atua. Whamai Yesu Keriso o a unei o le ala upu moni ma le ola. A whamai Yesu o le anganga lea, o le anganga e tupu mai ai lea, le upu moni. O aina o Sofia le au so ina ia tusi uma pe whaamaumawina uma, mea uma na whaia e Yesu. O le nganga paia. Whamai Yesu le whai pasuma lua, tele mea ua o fia ta watu ia te o tau. Ai le mawhaia o tau, aisea, o tumu o tau le whaanoa noa male ti ngā. Ai amali o mai le nganga paia. Praise the Lord. Mea le nā, uso matua whaafine, I lowo o langa ma futa I le atua. O loo iai le nganga paia, e fesoasoani ia te oe, ia so uma, tai a uma, tai mi uma, ea whaamanatu, ea oao, ea oai, e whaatonu ia te oe, e tusa ma le fina ngalo o le atua. Whea rai ai, o le tus paia. Praise the Lord. Hallelujah. So this morning, we now have understood that we have the Holy Spirit who continues to convict the world of its sin, of righteousness, of judgment. And then the same Holy Spirit is equipping the saints to stand for truth. Why? Because he says there in verse 13, the Holy Spirit, the Spirit of truth, has come. He will guide you into all truth. Everything that the Holy Spirit has given the disciples and the authors of the New Testament and the book and the Bible and the Old Testament, it's given by the Spirit of truth, all truth. And then it says, for he will not speak on his own authority. The Holy Spirit does not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Mawhaeloa mai, yate o tō, mea e o mai. O a mea ia e o mai. A le tusi Ioane le apostolo le na tusi ai le whaalinga. O mea na, o le a o mai. Tau sanga amuli a.
A leo lo tala noma ya Yesu ya te oe mau o le soo. Whamea, e ino mai le lalolangi ya te outou. Aisea, ona oa. E whaasawa ina outou. E iu ina pasiotia outou. E le whaingo fia leo langa o le tangata whao. E peo na tatu tala noa anapia. E toi titi le au ngānu rue. Sina le whanua. Ai whamai Yesu ila nao so. Au toi titi e ngānu rue. Whamai Yesu e lautele le ala. Lautele foi le whaitotoa. E tau tuifea le mālaia. Ai lauiti le ala. Toi titi foi la tau. E ui atu ai. E tau atu i le ola. Male manuia. Uso matu whawhine le nei tai au. Le upu le nā le atua mo i tātua. Whaaupenga ina i tātou ina i tau le upu moni. Whamaile Ioane mua whaiku mua. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua foi le loko. Nā le ringa le upu loko. O le upu. Amen. Tu mau i le upu moni. O le Agaga Paia. E tupu mai ai le upu moni. Whamai Yesu Keriso, o au nei o le ala upu moni. Mai le ola. Amen? Le Agaga Paia na te whaeloa mai a te i tātou, mua le angasala. Ona o lea, ona o le le te tonu. E whaeloa mai i le lalolangi, le ame o tonu. Aisea, le aisa tātou ame o tonu. Au Yesu Keriso. Whamasinonga, aisea, ina ua uma o na whaamasino ina le alii o le nei lanolangi. E whapewhea la i tātou. Praise the Lord. O le lui nā mo tātou. Pira whai mai Ioane, ua tūsia nei mea uma, nei upuna tātou whaalongolongo i le nei taeo, ina ia tali tonu, oe le tangata whaitau ma le tangata whaalongo o Yesu Keriso, o ia lava, o le ano, o le atua, soifua. A whaila e te tali tonu, whamai e maua le ola i lona suafa e i lātou uma o e tonu. Suafa pelo Yesu, tātou tūlai mai, muli whai wina le tātou mawhtanga, tātou te talo whaatasi, ia mai lātou uma lava o e oro whaalongolongo mai, i le nei tai au. Muli mai upo le nei te talo, ne ia whai whaatasi e tātou, ia aitu atu fo i lo loto i le atua, lo loto wha maoni, e whaaftai atu ai a te ia o na lana fionga pa ia i le nei tai au. Tātou te talo whaaftai tele tama. Ua o whaalongo i la upu i le nei tai au. I le nganuenga a le Agaga Paia. Nā te whaailoa mai i le lalolangi. Le angasala, le amiotonu, le whaamasinonga. O loo whaapea o na fesoasoani mai. Upu alo mātua li whaola. I le nganuenga a le mana o le Agaga Paia. Le ia whaapea o na mātua tū mau. I le upu moni. O laua fionga, o le upu moni lea. Aftai i lo wawa o mai, lo wawa i mai, lo whaatonu mai, saunia ai au le tangata. E ola mo oe i aso uma. Tu inatu i ate oe lo uala, whaia lo fina ngalo, lo uolanga. E ala atu lo te talo i le lita iau. I swafa pelo Yesu Keriso. Amene, mani. Praise the Lord. Tato lalo me lalo whaftai. Swafa Yesu. O le whamalosi le lita iau. A whai ua e whaia le te talo lea ma e whaapea. O te whia malama atili lava i le olanga ma le soifuanga o le tangata whaolaina. E mawhai ona fesoasoani atu E mawhai ona tatu talanoa i eini o fesili
Ma whai ona tātou whetūwha I le o langa o le tangata tali tonu ma whaatua I le atua. Sauna se fesoasoani nā mō tātou I le nita o no Yesu. Amen. Ia, vai estar tudo. Pati bo Yesu. Nita.